bese kuba nestep sokugcina isona sodwa step esenziwe lesi ithi le information quality control. Oh hallelujah. Lokho phela okwenziwa ngoba sizwa lena biconfirm umuntu otestayo uthi ngehamba imishado kodwa imishado livamisa kuphumiwa leli biqala elinandiqala bese sekugcina libi bungani la icala ngewayile libi bese kugcina ngelimnandi. In other words yonke lento yenziwe wenzela ukuthi abantu bajabule wenziwe nje step esodwa. Quality control. Lalela nabo yakhe impilo angafika yenze quality control. Lalela uJesu mase kuyisikhathi sakhe ngiyamkhumbula eyobhabhadiswa yathi le ndoda awungibhabhadise wena ngumkhulu kunawe wayekhuluma lenkulumo ukuthi isikhathi sami asikafiki. Ufuna ukwazi indaba sikholwa sigcwele kangaka enyangeni nakubabholofidi ingoba si understand ukuthi isikhathi asikafiki. Sengizohlala phansi. Sithubeke sike number 7 bese sihlala phansi. Sifuna lamazwi akhulume uJesu. Ufuna ukuqinga ukuthi kukhona yini la kathi uJesu khona. Ake sithandazeni iqala. Ufuna ukuqinga ukuthi kukhona yini okunye akwenza ukuze kube khona iwayini ngaphandle kokukha amanzi. Verse number 7. uJesu wathi ezincekweni gcwalisani izimbiza ngamanzi zagcwalisa ke. Kibeka ikhani Wayesethi kuzo yikhani manje niyise kumphathi wokudla zayisa ke. kwenzeke isimanga uJesu ukhuluma nabantu abane experience ekwakheni iwayini. Ubatshela ukuthi abagcwalisa amanzi. Hey, uJesu uthi abagcwalisa amanzi. Bayagijima bayagcwalisa amanzi. Mababuya abakhulumi lutho uJesu uyakha uthi hambani sekuloko ohlolayo ukudla. Angazi ukuthi silindelele kuye kodwa uyakwazi ukwenza iwayini from amanzi. Uyakhona ukwenza izinto ezingekho zibe khona. Ukube bekumimi babunzima bengizomangala ngoba ngiyazi ukuthi wayini mina ngine experience lokulenza and ngiya understand ukuthi ukuze libe mnandi kufanele kufakweni lo muntu wenza iwayini wakhohlwa ngeyeast ngoba iwayini alikwazi phela ukubila lingenayo yeast kodwa lenziwe uJesu bani confirm ukuthi limnandi ukudlula leqala kodwa iyeast ayikafakwa. Lalela awudingi izinto extra lokho nako ngaphathi kwakho. Sisothandaza ukhona uJesu okwazi ukushintsha impilo yomuntu omusha lapho bosokwazi bakhona njengomuntu onomusa. Akekho umuntu la emhlabeni noma la isanda iMayflower ongakaze kubona ungcono. Yize kuwe namhlanje ukhona uJesu okwazi ukuthatha into engelutho ayihlalise namakhosi etafuleni sibe sambona kwenza through David. Oh hallelujah.